hanyuma abana ba Bishop ninde Trezoro yaje ariye Trezoro haguruka. Wow, nabandukira baracariho. Trezoro twavuganye ari muri Zambia, ni rumwe mu rugendo rw'ivuga butumwa yaravuyemo. Abana banje bamuze ngo nutambuka vuge ko bagukunda urabizi mura hari ukundo. Baba bashaka abana ngo tubivugire ku mugaragaro muzi n'imyaka yabo niko bimeze. Hanyuma abana ba Bishop ndabakunda cyane kandi nongere mbivugire kuri kamera niko bavuze bose kabisa uko baririya tuzatuvugana inshuti zanje batumye n'abavyeyi tuba inshuti cyane bose, so turashimye kabisa kuba turi hano. Ndaramutsa Pastor Kado na madame, ndagukunda cyane kabisa, turi kumwe fatira Imana ihumugisha abantu bacuranzi. Uyu yitwa Dani, afite concert kwa gatanu y'ingoma. Tumenyere concert zo kuririmba ariko afite concert y'ingoma. Bafite concert yabo bayise ngo ni Beats of Glory. Nanjye nzaba nyirimo. Bazaba bari gukora indirimbo za gospel tuzi twaririmbye. Bazazikoresha set ebyiri z'ingoma, we n'undi musore bita Shalom. Hanyuma bazisubiremo bari gukoresha ingoma. So it will be a massive concert and a good one, so you don't have to miss this. Thank you so much for coming, brother. Mani wamugisha. Izabera UCC Igikondo, kwinjira n'ubuntu. Yesu yarabyishuye, hanyuma tuzabane ico gihe.